semangat wedang jahe sing jawab salamnya semangat menawa akeh berkahe rokok samsu bungkuse kuning sing jawab salamnya lesu menawa lakine kawin maning. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduka wa naskuruka Allahumma ala alaik wa nas'aluka al-barakah was-safa'ah was-sa'adah bihurmati maulidin nabiyyik wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdali nabiyyika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi al-mubayyinina sara'i'a ahkamik. Amma ba'du, fadilatal qurama wa zumratal ulama, hadratal mukarramin, para kiai, para masyayikh, para alim, para ulama, para ustad, para hujaj, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, para sesepuh sedanten ingkang boten bangkit kula sebut, mudah-mudahan boten ngirang rasa hormat kula. Tapi doakan sareng-sareng pamugi-mugi guru-guru kula sedanten, para kiai, para ustad senantiasa dilindungi oleh naungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Boten lepat segenap aparatur pemerintah, para umaro minal a'la ilal adna, awit saking luhur teman kemarin mengesor, Bapak Lurah atau sing mewakili beserta staf jajarane baik dari Kaptibmas, Kapolsek ataupun Bapak RW, Bapak RT sedanten ingkang boten bangkit kula sebut, mudah-mudahan boten ngirang rasa hormat kula. Terkhusus panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih puniku forum komunitas BTW BWT ampun BWT Banyolan Wong Tenare sing sampun berjuang mencucurkan keringatnya, tenaganya, kekompakannya, mudah-mudahan Allah balas dengan berlimpah pahala, amin. Boten lepat bapak-bapak, ibu-ibu, abah yai, ibu nyai, pemuda, remaja, duda, janda, hadirin hadirat, mustamiin mustamiat, salikin salikat, santriyin santriat sing hadir memiliki sedantene walaupun dalam keadaan panas, bukti kecintaan kita terhadap Rasulullah mudah-mudahan terbalaskan dengan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Amin. Ibu bapak boten lepat malih Kang Ustad MC di kan MC nih ya. Di MC ini kan. Terima kasih banyak Kang Ustadz MC sing sampun menyebarkan berita hoax pada siang hari ini. Kuning berita hoax. Berita hoax itu berita palsu, Bu. Kalaupun kula sebut menyebarkan berita palsu sebab bau kula pirang nyebut kula mari acara inti kita panggilkan Mauidhah Hasanah yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Ustadz Munawir Hidayatullah. Rasane iki berita palsu, hari diceluk Bapak wis nganggrem wis ngendog Ibu Bapak. Arane Bapak Ibu ya. Hari Haji Munawir buru-buru endog anggremane durung nane Ibu Bapak. Jadi jere santri ini mah asli perjakatulen durung pernah jadi pengantin urip ini pesantren tampang emang urut gagah urut keren tapi insyaallah wis akeh sing pengen. Komo disebut kiai, disebut ustad, aduh tebe Ibu Bapak, kiai ma'alim alamah mahir, bukan nganggep itu kiai laju ibune ya protes, masuk kiai jerambute lah itu protes deh ya. Terus makanya untuk kiai dudu ustad kula tujuan mriki ge kumpul pengen karo pemuda Ibu Bapak, kula ngerasa bahagia nyambung tali silaturahim insyaallah antuk rahmat Allah, amin. Amin ya robbal. Makanya Ibu Bapak dipuni oning cepe Kanjeng Nabi, inna rahmata la tangzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahimin. Setuhune rahmat Allah iku mal bakal mundun terhadap suatu kaum apabila di dalam suatu kaum tersebut ada yang memutuskan tali silaturahim. Makanya berkat peringatan Maulid Nabi iki yuk legowokan ati kula, bukan wingi tetangga karo tetangga ora akor, dulur karo dulur ora akor, cuma gara-gara perkara dunia semata. Tinggalkan jauhi itu ke kotor ati. Tetangga sing tuku mobil klip yang kita sing tuku obat laruntu, tetangga sing tuku motor klip yang kita sing tuku bodrek, tetangga senang kita sing susah, tetangga susah kita sing senang. Iki merupakan penyakit hati. Bersihkan malu memperingati Maulid Nabi jika batiniah kita tidak bisa mengikuti Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi.
Maka insya Allah dengan perkumpulan puniki disambung silaturahime Allah menggunakan rahmat. Rahmat Allah iku ibu bapak, ari rahmat iku bahasa Arab, ari jere wong tenarane rahmat iku kewelasan, kasih sayang Allah. Ibu dua laki, lakine sayang ning ibu. Ketika orang yang sayang ini meminta sesuatu, kira-kira bakal diberikan tidak? Diberikan, karena buktinya sayang mengkoten malih koten ibu bapak kula silaturahim rahmat Allah kewelasane mundun lawan aku wake ibu bapak, baik kesehatan rezeki sing mungkin. Wingi ibu bapak pusing mikir akeh utang, menawa berkah silaturahim panjangnya sok utangnya dilunasaken, amin. Sing wingi ibu bapak mikir kreditan masih pada nunggak, berkat silaturahim menawa rezekine lancar, amin. Wingi ibu bapak duwe penyakit durung waras-waras, berkat silaturahim Allah angkat penyakitnya, amin. Bingine ibu mungkin ngangluh lara weteng, berkat silaturahim menawa Allah ilangaken lara wetengnya, amin. Bingine ibu lara endas menawa berkat silaturahim Allah ilangaken endasnya, amin. Hai ilang endasnya modar ya. Menawa berkat silaturahim anak-anaknya sing mau badung urut gelem ngaji ngelawan bene wong tua, Allah mundunaken rahmat anaknya tambah rajin ngaji, amin. Pada gelem mondok mesantren, amin. Pada nurut ning wong tuane, amin. Dan Allah jadikan anak kita anak yang soleh dan soleha, amin ya robbal alamin. Wes mal bakal panjang lebar sedelemane gak asar, jadi cukup 10 menit bela. Biasanya kemekonon sing elok protes makanan iku dijaluk sumbangannya paling gati weruh gitu kan. Sing subuh neng gini wes singkat bae buyah kula boten wani ngomong dawuh-dawuh sebab CP ulama man kasuro kalamuhu kasuro qatauhu. Wong sing akeh ngomong iku pasti akeh salahe, wong sing akeh salahe kasuro dunubuhu pasti akeh dosane, wong sing wis akeh dosane wajabat lahunar wajib dianjingaken ning neraka. Maka ora pengen haji munawar gara-gara siki akeh ngomongi balik modar mancing neraka, Bu. Kok kan ngekek berek mancing neraka nih berarti kita. Jadi wis sedile bae iki tujuannya silaturahim ya punya. Iya wes. Ibu bapak hadirin, peringatan siang hari puniki nggih puniku peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi, walaupun sudah memasuki bulan Rabiul Tsani, tapi bukti cinta kula, bukti demen kula ning Kanjeng Nabi tidak mengenal waktu, bahkan tidak mengenal situasi kondisi. Betul apa betul? Betul. Iki arane bukti cinta. Wong cinta itu punya ekspresi kebahagiaan masing-masing. Betul betul. Ane sing carane kelawan gawe panjang, Bu. Lamun ning Serang gawe panjang mulut Nabi. Ning riki gawe panjang betul. Pada bae ya. Lah iku arane bukti kecintaan. Apa ibu bapak, apakah ada disyariatkan dari Rasulullah? Banyak ibu bapak syariat sing Kanjeng Nabi mau diwacakaken sering kang ustaz pusing ngenai sambutan man anfaqo dirhaman, sapa sing berinfak sedirham ibu bapak guna tujuannya fi maulidin Nabi, tujuannya memperingati kelahiran Kanjeng Nabi, dilipat gandakan sedekah dan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Iku arane syariat. Adapun gayane ekspresine prepun bukti ekspresi dari kecintaan kita. Makanya wong gawe panjang itu gawe ekspresi ibu bapak. Ari sodako punten anak kardus muter kula ngelowo kantong, jela iku wis biasa. Ane kotak amal ngelowo kantong sodako iku wis biasa. Iki mah tujuannya mau memperingati makhluk yang termulia. Makanya rada beda. Cinta butuh pengorbanan. Jadi wong enome gunung kudaki lautan ku seberangi ora bisa ngoget kelelep bloon. Apa ora pakor? Aran cinta itu butuh pengorbanan. Yang tadinya jelek bisa jadi indah. Apa bukti nih? Wong gawe panjang mulut iku sing dihias endog. Betul-betul. Endog iku bunder lah kepantes-pantes lah kebagus-bagus iku bukti cinta dihias jadi kembang jadi niin. Indah padahal usahakan dewek arep ngocek banget di bugel mani. Bener banget. Karena bukti cinta ibu. Jadi tetap iku ekspresi kecintaan. Aneh sing mau kelawan hadroh, pembacaan qasidah, maulid berjanji, simtuduror, dibai. Iki bukti kecintaan terhadap Rasulullah. Dengan apa? Memperbanyak baca sholawat syariati sholawat gayanya masing-masing. Ada yang pakai hadroh, ada yang pakai ketimplingan, ada yang pakai qasidah, ada yang pakai drum band. Masing-masing sing penting sing diwacakaken sholawat. Apa jaminan wong maca sholawat? Kanjeng Nabi sing ngomongaken ibu bapak, man sholla alayya sholatan wahidatan. Sholawat sing kita cuma sebalen ibu bapak,
sallallahu alaihi asra shalawatin, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Wa hutat anhu asru khotoyatin, dihapus 10 dosa sing bagi solawat sebalen ibu bapak. Uga wa rufi'at lahu asru darajatin, diangkat 10 derajat bagi sing solawat sebalen yang kanjeng Nabi tadi. Jadi tidak ada kesia-siaannya. Memperingati seperti ini, apa jaminan kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, jadi kanjeng Sayyidina Ali, man agama maulidan Nabi, siapa sing ngagungaken kelahiran kanjeng Nabi, ana sababan liqiraatihi, di dalamnya menjadi sebab pembacaan sholawat, sejarah Rasulullah, simpudur, berjanji, pembacaan Quran. Apa jaminannya dari Sayyidina Ali? La yakhruju minad dunya illa bil iman. Ibu bapak mual bakal metu sing dunia kecuali kelawan ngegawe keimanan. Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab, dianjingaken ing surgane Allah bi ghairi hisab, tanpa hisab sedikit pun. Amin ya robbal, amin ya robbal. Maka aja bosen-bosen aja sholawat, terserah ikmar karo hadro, karo apa nih ketimpingan iku mencari dakwah para ulama. Dan syariatnya tetap sing kanjeng Nabi, budayane endak Indonesia, endake wong Banten. Siki ibu bapak, anak-anak muda, wong WB apa nih? BWT termasuk yang lainnya siki pada booming maca sholawat. Gara-gara siapa? Gara-gara sebuah media. Makanya media ini harus untuk masalah kebaikan. Ya contoh kayak BWT puniki diadakan pengajian. Namanya media untuk kemanfaatan. Betul apa betul? Betul. Pada gelem maca sholawat gara-gara siapa? Booming. Satu wanita cantik, suaranya indah. Mantan kula Nisa Sabian. Ya terima teman berubah nih kita ngomong Nisa Sabian malah. Gara-gara Nisa Sabian wong-wong pada doyan berselawat, bener boten? Padahal kita yakin ibu bapak, sing waca selawat dewek orang ngerti kelawan apa sing diwacakan. Betul apa betul? Iki sebuah sanjungan terhadap Rasulullah. Nabi tebe-tebe Romo Yai Syekh Nawawi Al-Bantani, karangan kitab luar biasa, termasuk ada dalam satu karangannya kitab Marokil Ubudiyah, wenten adoman sing diamalakan karo santri-santri, termasuk pembadal Harwatu Congol sing Jawa Tengah, gurune Abu Yadim Yati, ikut tiap bade maghrib ngamalakan sebuah nadoman sanjungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya sholli wa sallim abadan ala bika khairil khalqi kullihim lam yahtalim qatu tohamut abadan wa mata sa'aba aslan fi mada zamani min hudawa bufalam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan bejis hasani ila akhiri. Iki sanjungan santri-santri para ulama terhadap Rasulullah. Latingali bising mana nih ibu bapak, lam yahtalim qatuta mutlaqan abada. Rasulullah selama seumur hidupnya tidak pernah singaran mengalami mimpi buruk ibu bapak. Padahal bilang kanjang Nabi turunnya orang kayak ibu-ibu, kanjang Nabi meturunin pelepah korma, turunnya orang enak ibu bapak, tapi mimpi selalu indah. Mimpi orang kayak ibu-ibu, ibu mepadal turunin di kasur, kipas angin ngegeber, tapi kelipan emek merem, mimpi dupek-dupek bebongkong baik. Betul apa betul? Emek merem, astagfirullahaladzim, tangi maning. Kamu harus kenang setan darap-darap, urus setan darap-darap, terus megegege robah rabu, ya kan? Kalian bisa mengkotong ibu bapak, ada syariat dari Rasulullah yang harus diteladani. Makanya peringatan Maulid Nabi ini untuk meneladani Rasulullah. Apa salah satunya? Awas hati-hati, wong arep turu iku kanjeng Nabi ku dawamul wudu, selalu dawam wudu nih ibu bapak. Makanya ngambil banyu wudu sedurung turu, tapi awas aja mentang-mentang gue banyu wudu diajak laki nolak. Awas kok ngajak cekel gue banyu wudu lah, salah maning niku. Laki ngajak terima mengko beres endah hoi wudu maning mengko. Aja kan mentang-mentang duwe wudu aja nyekel kang salah ibu bapak. Jadi terima bae beres wudu ibu mengko ane maning. Maca doa apa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina ada. Ai salah ta. Ampura durung mangan makane ingete doa mangan bae. Bismika Allahumma ayau bismika ajur kelingan wa naumu alal yasar, turune ngadep kanan ngadep kiblat, miring ngadep nganan. Kalau sudah disyariatkan seperti ini masih oleh mimpi buruk, ana maning syariat Rasulullah ketika mimpi baca istighfar ngedut cilik sebelah kiri telung
telung balet tapi awas deleng-deleng ning pinggir ada laki apa ora. Aja ki mentang-mentang saking kaget astagfirullahaladzim cok. Lagi laki ini nang dan tapi kini lah iku salah maning iku. Kanjeng Nabi luar biasa ibu bapak. Jadi ulama mendakwahkan, menyanjungkan kepada Rasulullah. Iki ibu bapak diwajibi dipet ngerti tak orang sing penting demen maca sholat. Lah kaya Nisa Sabian si mau hadrat termasuk ibu-ibu sholawatan mau ngerti ora artinya? Lah ya kelipan nyanyi. Ya jadi kayak Nisa Sabian begitu. Qamarun sidnan nabi qamarun. Ngerti boten? Galeng orang akan mangguk-mangguk. Ayo ngerti. Lah ibu bapak ikilah arane cara dakwah ulama. Urusan ngerti iku kudu ngaji karo kiai. Makane aja bosen ngaji karo kiai. Kali pening kono qamarun rembulan. Kali pen dinisbahaken Kanjeng Nabi ki kelawan rembulan. Makane ngaji supaya paham engkone weruh ning hadis-hadis ibu bapak bahwa Rasulullah itu keindahannya melebihi keindahan rembulan. Iki sanjungan terhadap Rasulullah. Arang wong cinta iku bu lebay bahasane. Makanya ning bar janji ning Simtuduror Nabi Muhammad dikatakan nurun ala nur, cahaya di atas. Ulah kan lebay bahasane ibu bapak. Lah ibu bi pengen pernah pepacaran boten? Pernah udah digombali karo wong lanang? Pernah boten? Terus ngaku bisilah. Wong lanang kan mekonon ngerayu wadon kan serba lebay. Ampura padahal wadone pesek pendek cilik ireng urip pisan. Terus semono gueseng pesek tapi lamun dilebahi karo wong lanang urip mekonon Bu. Ben aku ngegombal wadon nong ku ireng isi urip. Sing ana ditolak cintane bener boten. Tapi aku bahas wong lanang, sayang, apa aku lihat wajahmu begitu indah bagaikan rembulan. Kan rembulan mau padang wis dheweke mau peteng geseng mekono. Coba ya ibu bapak iku arane bukti wong cinta terlalu lebay. Aku lihat dari bibirmu begitu merah bagaikan buah stroberi, hidungmu mancung bagaikan buah jambu, matamu bulat bagaikan tomat, alismu lancip bagaikan cabai. Pokoknya wajahmu itu mirip kayak pasar jenggot. Pasar jenggot kan kabeh ana buah-buahan segala cengek kudu ono enggak. Iki arane bukti cinta ibu bapak senandung. Ngerti tak orang sing penting wakeh maca sholawat. Jadi penanamannya mengkoten ibu bapak ane mau diwacakakan kelawan nggih puniku sing biasa guna marhabanan. Falamma ana awanu maulidihil karim wa hana maqdamuhu syariful azim sahasausul isyarati bil bisyarati li ahlil ardi ajma'in wa ma arsalnaka illa rahmatan. Wis beres ngwajib anu mahalul qiyam panggonan jumeneng. Ketika jumeneng apa ngajane tola'al badru alaina min yasil wajib syukru alaina wa da'alillah. Ibu bapak diwacakakan tolak al-badru tak takoni ngerti ora artine tolak al-badru. Tapi tak takeni ibu bapak ngegeter boten atine. Ngegeter ya, tak takoni terus ngegeter HP iku. HP bae ngegeter ana sing miss call. Bener boten? Iki arane dakwah ulama, melu pipit, tambah geter atine, tambah merinding, tambah cinta mengkone akeh maca sholawat iku arane syariat tetap dari Rasulullah, budaya asli milik Indo. Tak nih contoh maning Bu, anda udah salah paham. Bu, ning pondok, lamun pernah mondok ngaji kitab peke sing paling cilik arane kitab Safinatun. Safinatun aja iki kitab cilik tapi aja diremehaken cilik kitabe muatane gede, persis kaya wetenge ibu-ibu. Wetenge ibu-ibu kecilik pada beker wetenge bapak-bapak, tapi bapak-bapak memuati bebadogan doang. Ari ibu-ibu mau bebadogan muat, anak tetelu muat. Bener boten? Makanya wong lanang aja macam-macam karo wong wadon bukan dileg doang ndase, Pak. Ai jarang ta makane bukan wong lanang sembarangan macam-macam dileg ibu ya. Eleg ndase iku, Bu. Ndak sesor aja dohor.
Ora bakal kelek sing dhuwur mah. Ibu bapak, niku kita becelek tapi ana syariat. Syariatnya apa? Wong Arab salah, wong lanang kudu nutup aurat batasanane baina surah wa rukbah, antarane budel sampai dedeng. Iki arane syariat. Adapun cara menutupnya ini pakaiannya budaya Arab, budaya Indonesia, Pakistan, India punya gaya masing-masing. Bu, ning Arab aran jejubahan iku wis lumrah. Arab kiai duduk kiai kabeh pada nggone juga pernah ning Arab. Pernah ning Mekah. Tak doakan menawa cepet berangkat. Ning endi amin bae. Orang ngomong berangkat ning Mekah jamin bae. Lah ibu bapak, lah iku lamun mancing ning Indonesia jadi pakaian kemuliaan, sing nganggo habaib, sing nganggo kiai, sing nganggo ustad, sing nganggo ulama supaya apa bisa ngebedakan. Ora masalah wong kampung tenar kabeh pada arep nggo jubah salat ora masalah, cuma kan ganti ngebedakaken nih. Endi sing doyan macul, endi sing doyan mentogel, endi sing doyan mabok, lah barang jejubahan kabeh mudutan. Lampu mebak nganggo jubah barang melayu-melayu keselipet ngegublat. Maka Wali Songo ibu bapak selaku penyebar agama Islam pertama di daerah Indonesia duwe budaya orang nyusahaken esor iki alane sarung iki asli produk Indonesia Surabaya Pekalongan duhure bebas arep baju koko geduduna Indonesia koko iku sing Cina makanya disebut koko kan wong Cina marane koko inci ane pencerama marane kokolim ya kan. Lah iku aran piapa aran koko iki sing Cina, ari Indonesia asli mutlak batik. Tuh, sing Pekalongan batik, piyame kemeja Indonesia. Ora masalah tinggo dhuhure. Ada orang nggo kelambi pripen yo ora masalah. Sing penting nganggo sarunge didokon ning dhuwur budel. Asore nutupi dengkul ora apa berangkat salat ora masalah. Cuma kan jare tetangga sing kapan edane mah. Bener baten? Alipan karena nyulayani adat di wong salat ya kudu rapi peci bikin bu ning Arab laku peci putih dhuwur semene iki paling banter ke dhuwure 10 cm bener boten lah iki mah asli produk santri zaman now santri zaman now itu mengerti dalam urusan perberkatan di saat berkat tak muat dalam plastik maka peci pun jadi makanya jadi aku bae muat gegemblong cecuwer gembleng bogis manji barang anu gulane netes pisan bro kira bature kang buncur kok gede mongol ku iya tak ini gede berang dijilat manis gitu lah iki ibu bapak arane budaya syariat tetap dari Rasulullah jadi kumpul makanan bu digelateni ning Arab ning Jerman tak ana lah ibu-ibu kumpul dedohoran kepanasan kekipasan ana sing didokon dhuwur kaya pocong nana lah iki arane fashion ibu bapak wong lanang ibu bapak lah siki macam-macam bu rambut iku kudune sing dicontoh Kanjeng Nabi kan Kanjeng Nabi menaha anil koji mencegah perkara koja iku apa perkara koja iku potongan sing sebagian doang pinggir tepis dhuwur kaya ayam jago iki dilarang lamun arep potong pinggir potong tengah kepotong makanya kiai lamun potong ku rapi bae botak bae tapi kripen anak kiai ku rambut dawa takoni siapa sing dawa ayo gitu kan bu pada baik ini pun saya ibu kalau ditanya kenapa Kang Haji rambutnya panjang saya mengikuti fashion Rasulullah kalau dari kitab Kamal wal Jamal ibu bapak Kamal wal Jamal iki Kamal fi khilqatihi wal Jamal fi surati nerangaken kesempurnaan kedadian Kanjeng Nabi lan bentuk rupa Kanjeng Nabi ana kitab ibu gondol lah jabar jere embo ibu mewacani bisa mbok ora wis bebas barang mau bisa wacana diwaca jabar kajer tabu punten ibu bapak kula lagi nguyak-nguyak lagi mutolaah ternyata Kanjeng Nabi ing dalam hadis sahih rambutnya ibu bapak keseringan daun ngelebihi gaji kuping bahkan sampai sebahu nih iku Kanjeng Nabi kapan Kanjeng Nabi potong biasanya ketika umroh tahalul langsung dibotak itu Kanjeng Nabi bu makanya sing diabadikaken rambutnya Kanjeng Nabi ning Iskandaria ning Iskandaria kok pasar jenggot lurus mendak kerunjo moncong kaya ya Gandaria kun mah ya wes Iskandaria iku ning Kairo bu iku ana rambut Kanjeng Nabi diabadikaken dawa bu
dawa rambutnya. Kanjeng Nabi dipotong ketika umroh, kulane terinspirasi lah kita gaya lah engkau tak potong tapi engkau lamun umroh harus tak botak langsung. Alhamdulillah sih sampai sih durung umroh makanya orang potong-potong. Lah bukan kini aneh sing sengit karo si gondrong aja sengit itu doang umroh akeh. Iya bukan sengit kita ngedeng Ustaz Gondrong guna apa sengit doang orang umroh akeh yo. Orang gue peces aja protes. Terus orang gue peces aja protes. Lah ibu bapak iki pesen harus mencontoh Rasulullah. Hati-hati anak-anak muda. Wong wadone kudu dikudungi ya Bu ya. Wes siki memeres lah urusan ngebahas gawe-gawe. Intine fashion sekarang bermacam-macam, tujuannya apa? Untuk menghancurkan akhlak ibu bapak. Terus apa terus? Ning endi terus-terus Pak. Kapendo food iki apa ibu bapak? Makanan. Dijajah lawan makanan sehingga punten. Makanan kalau dikonsumsinya makan yang haram-haram tuh ukul. Rusak akali ibu bapak. Ning wong tua ngelawan kon mondok ora gelem alak mengkone berpengaruhi. Makanya tulang panganan wong pengen mah, panganan wong pengen mah orang asing apa ada sini orang ahing-ahing kayak wong siki, makanya gegetuk, utuh ya ta, gegetuk, gipang, rengginang, cecuwer, gembleng, bugis, apa maning bu, ongol-ongol, onde-onde, recoh, rujak, itu wong pengen tapi jelas tandurannya gewek halale oleh hasil perjuangan deh, wong siki macem-macem pengen mangan ayam bi, Kentucky. Orang Kentucky, McD ya McD udah tulisannya ya rada dikol-kolohaken McD kan konon lah ke McD apa maning kan hamburger hotdog kuning hotdog hot iku panas dog iku cemere jadi lamun dipangan kayak cemere panas ibu bapak iku panganan siki sing ora jelas ketentuan halale hati-hati ibu bapak lamun dipangan iki barang haram kululah menabata min haramin fanaru aulabi saban-saban daging lamun cukule sing barang haram neraka lebih utama surga dan nerima makanya seorang suami selaku pencari nafkah hati-hati duit haram aja dianjingkan bekas menang main togel aja guna masak bekas menang main judi aja guna masak bekas menang main ludo main hago aja guna masak oh lamun dimasak akan mengkone ampun ibu bapak dipangan karo anak-anak rusak akhlaknya mengkone ya bu ya makanya sing jelas dahare halalan toiban perolehannya kudu jelas dan sudah nggak minat tuker tambah dengan handphone lah iki ibu bapak wong siki mainannya HP wong pondoknya bayur kayak wong pondok pengen di mana duduknya ibu bapak sing dicekel kitab betul-betul dodok ning kene ilam anal wamilah dodok ning tanah aku lumi bangkit kita dodok ning kene qala Muhammadun iku wong pengen wong siki buru-buru ngaji nih iklam kelima fil amr ngaji baru semalam endas wis munyer iku wong siki al kalamu dadi mubtada ngaji dia kalau ketemu wis pengen buah dada lah iki wong siki masih jelek rajune wis pengen kawin udah dah sing dicekel apa handphone gunakan untuk kemanfaatan hiburan ibu bapak sejen karo wong pengen mah hiburan iku sing manfaat walaupun ning kono nanggepe wayang tapi wayangnya mensejarahkan seorang ulama bener boten lah siki kan dangdut organ naudzubillah ibu bapak sing mata punten mending lah ke kemaksiatan barang anu sembari mabok sembari aparane nenggak whisky brandy top mir topi miring top wek topi soek es wape diminumi lah ini kan ibu bapak berarti rusak dengan apa cara hiburan makanya wes lah kemana mending WBWT makanan ini dadakakan mengkaitan tidak terlepas dari acara pengajian wes pripen ke kudu akeh ngaji bu aku rapakut bu ahlak karo Allah iku karo ilmu makane aja bosen-bosen guna ngaji kula kadang senep kon ngajur gelem tapi tetakone waheng-aheng akeh tetakone doyan kritis bae bener boten sering kalau mau anak-anak kuliahan udah ngalak-alakakan kalau ibu bapak kalau sering ngobrol karo anak kuliahan apa beda takoni kan ngaji kula yang taken dia takon apa kula lagi syarat ya Allah Akbar ya terus barang anu ngentut jadi gitu ngomong ning kita ngentut sing halus sih buang angin takonan ya kula anu ngentut ka ngaji kira-kira batal boten batal lah terus ka ngaji lamun batal kudu wudu maning ya wudu maning lah terus berarti butuh dibasuh mana ulesi ya dibasuh lah pertanyaannya kin kang ngaji si ngentut kan silet kelipan sing diusapi rai kang ngaji iku wong kuliah makanya iku ditakoni ibu bapak karena kita nih orang pengen kele harga diri lamun kele tak jawab karo dalil percuma orang ngaji tak jawab karo logika baik wis kenen baik mak mamang lagi kumpul dodok ragem-ragem karo batur ya terus barang anu orang keras ngentut barang ngentut metu bukure
Gale mah kepecirit. Pret, brot, di barang anu kir-kir mah. Tak takoni ketika ngening batur-batur mekon sing esin silit mamang apa ules sih? Sing esin apa nih? Ules berarti sing diceboki aja silite ules sih. Ya, bener banget. Lah iki arane main logika ibu bapak. Wong mekono niku ditakoni ngaji ora gelem. Ngaji kelipen si wong salat iku atahiyatul iku ketika illallah sing ngacung kudu penuduh ora jempol bae anda mantap mekono ngaji. Illallah makanan baik kudu nih ngaji. Lah iki ibu bapak wong siki ditakoni mekono supaya one tak jawab sharing kula. Mang ning pikenane kelipen ketika illallah pengistisnaan pengecualian bahwa sing nujukaken adalah penuduh ternyata menurut para ulama penuduh iki urat syarape nyambung ning ati. Tuh, makanya ketika pengecualian illallah iku langsung sambungaken ning ati ansir ana ismaya tempat bersemayam Allah, maka langsung tetepaken ning keimanan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya anak-anak lamun salaman buya, lamun salaman iki kudu kaambung urat syaraf sing sambungan penuduhe diambung cukup dibulak balik iki dilurusaken ke kudu kena orang kayak wong salaman kan ning pipi ya orang ning pipi ning batu orang sekalian ning silet ning gitu ya kan salaman dokon ning silet pada kan karo batu ke pador ya kan ngono ya. Lah iki wong siki ibu bapak makanya salaman kudu nyambung. Kalipun ibu bapak setiap anak salaman ning wong tua ning atine pasti ngegelentes. Ya Allah sira kita ngarep berangkat sekolah menawi jadi wong jelinger. Bener kan? Ketika gerentasan iku nyambung ning urat kaambung mengkone oleh keberkahanane jadi wong pinter tuh. Kalian udah kelawan jempol sebab dari para ulama jempol mau urat syarafe nyambungin ning kemaluan ning barang ke. Makanya ngedeleng barangnya wong lanang iku pripen sing jempole. Are jempole gede kok. Ya gede. Lah tak umpetaken lah. Lah juga barang anu ibune ket lagi makanan-makanan awane jadi. Lah iki ibu bapak kudu ngaji makono niku. Dadi wong ora ngaji mah betul-betul. Sok kedeleng Bu, modele ning pinggir-pinggir masjid temen pernah salat. Anu wong salat iku, kayu wong lagi pernapasan narik apa tenaga dalam. Usul itu. Allah. Elok ora ngedeleng kok tengah. Elok ning masjid. Allah. Joko ning kene. Iku dirasa apa ibu bapak? Wong ora ngaji megat. Iki sikile metengkang megane. Iku dedek sikil sebelah melayu iku ngedek maning ibu bapak. Barang lebat Kang kelipen. Oh, endah husu Kang Haji. Endah husu sing endi wong ngedek mekono niku je. Kang Haji dua papan lamun ora rapet mengkone setane ning kene iki ngegode. Hei, setan ora bising-sing kene iki sing asor wedhus mancing kene. Kebu kemancing sing kene bener baten Bu. Ana tata carane ning peke wong lanang Bu, bagus-bagus iku sejengkal, iku wong lanang. Ari wong wadon kudu rapat beda. Wong wadon kudu rapat, ari wong lanang kudu lebar sejeng. Kalipan wong lanang ora kudu dirapetaken, bukan kegencet. Iku ne belah wes. Kono. Ari wong wadon kalipan kudu rapat ora megar, bukan angine serewing-serewing angob bae mengkone. Konon, lah itu ada tata caranya didapat dengan apa? Dengan cara ngaji. Berarti ibu bapak ngaji iki bakal nimbulakan sifat akhlak bagus sing mencontoh sesuai kanjeng baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu ya, wes urusan wake-wake cukup. Dua saya terangkan apa yang harus diikuti yang tanamkan pada diri kita. Kanjeng Nabi wenten keterangannya sifatnya yang dalam kitab berjanji diterangkan wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wa tawaddu. Apa itu banget rasa isine lan sifat ketawaduanane. Ibu geus kudu mekonon sifat esin kudu gede Bu ya. Wong lanang konon maning esin Bu ngaji jalan terus tapi balik-balik ning laki masih marah-marah baik. Esin ya Bu ya. Oh, protes ngomong laki ini makonan iku baik. Lah kudune kepripen ke Bu? Laki ini. Oh, laki ini pengertian. Lagi ya, sepengertian iku mus lewat pada awal-awal cinta baru pengertian, kasih sayang itu konon ta Bu. Wis tuwa megati. Wong lanang mah sayang itu ning rabi ning anak. Bener betul. Balik megawe ke udu gegelati rabi endi kan tong gitu kan. Makanya karena namanya cinta itu mengalami penurunan ibu bapak. Mengko lambat laun itu tinggal kasih
tinggal kasih sayang. Bu, kudu duwe rasa sifat isin. Isin anak dur bisa ngaji. Isin marah-marah karo laki baik, karo tetangga isin. Isin ibu ada isin malu terhadap manusia dan malu terhadap Allah. Malu terhadap manusia tingkatannya dasar. Anu wong rajin ning masjid alasan apa? Mang mamang rajin amat ning masjid. Buku iya isin mertu kita rajin ning masjid. Anu lah kesing makono. Bagus, masih duwe isin senajan isin ning mertuane. Tapi ibu bapak hati-hati isin iku mutlake isin kelawan Allah. Lamun isin ning Allah bakal timbul khosyatullah fi sirri wal alaniyah. Wedi di dalam keadaan sepi maupun ramai. Jadi ngamali udah karena manusia, arisin karena manusia biasanya ngamali karena manusia ibu bapak. Orang melu batin ayah Kanjeng Nabi contoh apa? Salat Jumat berangkat, barang ngedeleng ning jero wis pati dodok. Kita ngerasa wong gede. Iki kadang hati buruk ibu bapak. Apa nih hati? Wis wakai wong isin amat kita harus salat tahiyatul masjid. Melah salat PDP. Berarti masih isin ning anu sia. Anu ibu bapak sing lamun salat jamaah ning masjid wis suwene luwe, tapi ning omah mah cepet luwe. Adalah kesing makono. Lah isina salatnya cepet-cepet nih bukannya darah nuri sempurna ning karena ning masjid suwe nih luwe usoy usoy iku lamun salat ning masjid kelipan barang salat ning omah salat dormu usolli fardhu Allah ya Allah wonten mboten sing ngoten. Lah itu kenapa cuma isine ning manu? Lamun isin ning Allah kita sadar Allah dimanapun selalu melihat kita. Arep maksiat korwani isin sebab Allah ngedeleng arep ngelakukan kejahatan isin karena Allah selalu ngedeleng maka tanamkan rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tawaddu, Anda pasar rendah diri aja elok ngerasa paling aran manusia itu ibu bapak benere wajar, salahe wajar, bener baik malaikat, salah baik setan petoa. Udah ya tah, maka anak alane manusia itu bener wajar, yang tidak wajar bagaimana? Yang selalu merasa dirinya paling benar sehingga orang menerima pendapat wong liyan, wih bener dewek baik, orang bagus, salah sebab manusia duwe kesalahan. Siapa orang yang paling salah? Yang paling salah adalah yang suka menyalahkan orang lain. Terus bro, anu wong melaku ngarepanane pas landung ngegubrak jebrak, udah ditolongi jebloon. Makanya melaku ke mata dinggu aja merembai bloon. Terus bro, wong tipe iki salah arep apa di bloon. Dan anu wong tipe mah kudune tulungi mengkonon maning manusia anu wong salah iku kudu disalahaken tapi dibenerak. Dengan apa cara akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Kanjeng Nabi 23 tahun sukses menyebarkan Islam ibu bapak dengan akhlak kelembutannya. Tiap berdohor Kanjeng Nabi berangkat salat di masjid. Ibu bapak tiap berangkat iku ana langganan sing dohor elok ngidui Kanjeng Nabi. Cok. Wih, anak edo dideleng dohor wong kafir ibu bapak. Lah iki ibu bapak Kanjeng Nabi marah senyum. Ya ser takut. Kesuk didoni maning cok. Kena maning ya Allah. Senyum maning wae. Barang ketelung dina ibu bapak langganane lake. Kanjeng Nabi kilangan di langganan kita iki lake ya. Kok lake digelati nih karo Kanjeng Nabi. Beres salat zuhur tetakon ning sahabat kelipennya Rasul kayane gelisah amat gegelati langganan biasanya sing idoni sing melaku. Oh siki kan iya iku lagi kering ya Rasul. Bener ta? Iya. Kanjeng Nabi langsung ngambil kurma diwadahi ning plastik manjing akhirnya nengok wong kafir sing lagi kering. Tok assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu bapak lamun wong kafir kependak Kanjeng Nabi ning kono ngucapi udu assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum kecelaka bagimu. Mampus sir. Dijawab apa? Alaika jere Kanjeng Nabi ini sir kamu juga. Kamu juga bakal mampus. Assalamualaikum keselamatan bagimu. Ning kono jere Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ora dijawab. Siapa kune jere wong geringe. Kula Muhammad, siapa Muhammad? Langganan sampean sing biasa ngidui gitu. Astagfirullahaladzim. Kaget ibu bapak wong kafir. Samono lagi keringnya sampai ngebukakan lawang ning kono langsung rangkul Kanjeng Nabi. Apa jare wong kafir tersebut? Benar kau Muhammad, aku ini sudah kering 3 hari. Ini sudah kering. Malum bahasa wong Serang kok mekenen. Iya, sudah kering 3 hari. Tapi teman-temanku, tetanggaku, bahkan saudaraku tidak ada yang menengok. Engkau yang tiap hari aku ludahi, engkau
engkau yang menengok diriku, saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Akhirnya manjing Islam berkata sinten ahlake Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi ibu bapak ngedeleng wong sing masih nakal, wong sing masih badung, ora gelem salat, doyane mabok, iku ngerasa kerunya. Ari ngedeleng wong sing soleh soleha, ngerasa cinta, demen ibu bapak. Jadi dikerunyani, udu dicaci maki, udu dihina, udu dialak-alakaken. Anu wong urung salat, ora lok salatan, kafir sireun neraka sireun. Bukan begitu caranya ibu bapak. Makanya sing aran dakwah iku ora gampang. Ngehina mengkono bakal timbul balik ning badan dewek. Meneng bae berarti setuju. Bener. Anu wong mabok meneng bae berarti setuju. Ngomong marah mabok bae tolol bedul sir setan. Mengkono hati-hati karena benci makanan iki bisa-bisa timbul ning badan dewek. Kalipan jere Kanjeng Nabi ne man ayyaru akhahu bidambin lam yamut hatta yakmalah. Siapa yang membenci, mencaci maki orang yang masih nakal, orang yang masih badung, orang yang berdosa, maka engkau tidak akan mati sebelum engkau merasakan dosanya. Tapi jika mau mati dipit kepripen, sing bakal jadi nakal, sing bakal jadi badung satu keturunanane ibu bapak. Makanya dengan apa? Cara akhlak kelembutan. Anu wong sing durung tobat ya didoakan menawa oleh hidayah. Sing urung gelem ngaji menawa gelem kumpul. Lah ikilah akhlak Rasulullah, tidak mudah saling menyalahkan. Kan sikikan padahal pada wong Islam pada doya nyalahaken. Bener betul. Gara-gara tuh media. Dulu kita haus informasi, betul. Kelipen nonton TV kudu ning tetangga bengen. Sikim udu haus. Wareg meleg makanya senep ya bu ya. Kelipan ake berita hoax, ake berita palsu, betul. Lah iki bu apa ngerasa pada Islam-Islami tapi ning kono ngerasa paling bener ganti urusanane. Betul apa betul? Ana acara maulid wani nyalah-nyalahaken. Oh bid'ah, kafir, musyrik padahal mau relak ngaji tuh ibu bapak. Orang pernah ngebuka kitab mengkono niku. Wong sing nyalakan mengkono niku riwayat itu sin kitab ruwiya anil YouTubi wa kutiba fil Facebook. Riwayat biasa ngebuka YouTube dicatat ning Facebook iku ngerasa paling bener iku wong siki kan. Bener bahkan. Lah iki ibu bapak sing matak ngaji bener-bener kayak Syekh Nawawi Abu Yatim Yati, lah iku disesat-sesataken. Acara maulid itu bermula ibu bapak yang mendirikan Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat julukan Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu apa? Kitab kutubus sittah, hadis-hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah siki apal hadis arba'in ora. Wah nyalah-nyalahaken masalah besar ibu bapak. Bener badan. Makanya siki sing berbahaya iku apa? Media sebagai provokasi. Makanya hati-hati ibu bapak ya, napek sampai terprovokasi padahal sama-sama Islam. Kenapa saling harus menjelekkan? Tidak patut ibu bapak. Wes saling ngebagus-bagusi baik, saling timbul kasih sayang, menyambung tali silaturahim. Insya Allah kayak BWT makanan iki, mending BWT makanan iki ke Banyolan. Kan teger ya, Banyolan baik. Jadi urip ikut tidak terlalu kangir. Ning kono udah si Rasul digendong karo Kanjeng Nabi bu, diadusi dinaik kelambi bagus. Akhirnya kon dedolan mana wis bagus meko dedolan karo batur-batur. Dedolan batur-batur iri jar batur-batur. Gale suruh oleh kelambi bagus, oleh kelambi mewah sing Kanjeng Nabi. Iyalah wong jere Kanjeng Nabi ini kon nganggep titeke sebagai abahe. Emang bapak dirani kan bapak kita wis mati. Iwur mokonan bapak kita bae sing mati. Liarane gebocah cinikahan bu ya, ketika ngedeleng wong makonan dini kemewahan ku iri. Lah iki ibu bapak bukti apa? Bahwa Kanjeng Nabi cinta terhadap anak yatim. Maka insya Allah tidak ada keraguan dan tidak ada kemidorotan bagi siapapun yang menyantuni anak yatim, justru mendapatkan kemanfaatan yang sangat luar biasa. Insya Allah ibu-ibu ini pun sing dodok ning kene memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantuk-mantuk antuk berkah amin. Antuk syafaat Kanjeng Nabi amin. Uga antuk ampunan dosa maring Allah saking Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal. Amin ya robbal. Pengen panjang lebar ibu bapak cuma waktu sampun setengah papat. Yuk kula tutup dipet ajiluna dipet kelawan membaca selawat supaya antuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Salatullah salam ala Rasulillah salam Yasin Hampura
kesalahan pasti wenten, mugi manfaat kangge sedanten, luwih bagus diamalaken sholat ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iwak urang digoreng garing, lamun kurang diundang gedang kepok warnane kuning, lamun durung kapok yang undang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wawancara ya. Favorit silo. Gimana Pak tadi hasil ceramahnya? Ada hikmahnya untuk masuk ke dalam pikiran apa gimana? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silita diangkat menawi burukan. Amin. Mantap. Doa usilahul mu'min, ad-du'a nurus samawati wal ard, ad-du'a mukhti. Kok ya ini kudu sate.